27 বছর उमरनि खरकसा बोरै उर्वशी राजस्थाननि बुन्दी जिल्लानि दयानन्द कल'नि आरजागाव दंग'ब फियाबा थांनाय 60 बोसोराव हिंकेब नबी कल'नि बिनि बता एबा बुफायं संबाय इस्ते खाइ दंग नबी कल'नि मुम्बाइ कपि सेरानिनि सेक्टराव दंग'ब उर्वशी बेसना मुम्बाइनि सोनारेस्टर दे आजागाव वेटर खरकसा वेटर ओंगै सामुं खालाय दंग बिनि सेलारि बायबाबो मटामटी काहामनो चलिवै दंग ते बिनि निजिनि कायसा बालानो कारब दंग दिल्लीनि दिननि हायनो 13 डिसेम्बर 2022 नि सालो फुंनि 9टाव उर्वशी बिनि बालानो कार बाय जब खालायनायनि बागै सना रेस्टाराव थांगा आदिनो उर्वशीनि लगी बिनि दलबो दंग बिनि लगी तंनाय दलनि बुमुं उंखा रियाज खान ते आदिनो उर्वशीनि बालानो कार बिनि दल रियाजनो चलिवै तनिव चालौगै उर्वशी रेस्टाराव ड्रप खालायबायमोननि उलो रियाज आफुरबनो ड्रप खायबायै बिनि गारिनो तलांगै थांखा ते सारिक ओंबायमानि उलो हिंके उर्वशीनि नगो ते साहायनाहाय थांखा असला रियाज उर्वशीनि बिनि बुफायं पारसनो साका जे बिनि बखरक सावै दंग हिनै ते अबागै किसा कफि सनामै खानिगादि आनि बखरक सासुका हिनै साका अमहाय हिनै आबनि यागुलो पारस बबनो कफि सनामै खानरखा कफि नंबायमानि यागुलो रियाज बो आरजागानि अंखरै थांका बिनि नक फाइजिं फियाबा पारस सिंके ताबुक सुतरा बिनि बाय फाया कुनोगो हिनै बिनि बायनि कल वेट खालाय दंग आसलो हिंके सारिकनि 5टा दियो दिल्ली न उर्वशी बिनि बुफायंनो कल खालायै सावै रवजे बिनि डिउटी पाइखा हिनै आबनि यागुलो खेनो पारस बिनि बिबि उर्वशीनो नाहाना बागै अंखरै थांग ते वाइसो हिंके उर्वशीनि बिनि दल रियाज बबनो नाहानानि थांग फियाबा 13 डिसेम्बरनि दिनो उर्वशी नियापुरो 5टा दिगि तामपुरो फानो कल सकपालिया बिनि बुफायंनि आरो तरक समय लाई दंग 5टा नहयते 6टा नहयते बुहुर हर ओंगै थांखा आबो सायमानलिया पारस हायके बिनि बायनो नासिंगैमां दंखा नासिंमानि यागुलो बामसुक हर थुगै उर्वशी नगो सकपालियानि बागै बिनि बुफायं पारस बेलाखेनो वाना जाका आबगै कल खालायनायका बिनि बायनि आरो फियाबो कलबो रमिया केबो उर्वशीनि बिनि कुमैबो मुम्बाइनो दंग आबगै पारस बिनि कुमैनो कल खालाय सोंनानि बागै ट्राय खालायका कल खालायै बिनि कुमै रंबायमानि यागुलो पारस साका बिनि बाय उर्वशी ताबुक सुबजरा नगो सकपायाको दिल्लीनि समय हिंके 5टा वरगनो सकपाय फियाबा तिनि हिंके 8टा 9टा बाजि थांखा ताबुफानो सकपायाको रखिनै साका बिनि कुमैनो अकग रंनो खनामानि यागुलो बिनि कुमैबो लगिनो पारसनि नगो सगैखा आबनि यागुलो पारस उर्वशीनि बिनि दल जे रियाज दंमानि अबनबो कल खालायका उर्वशीनि लापता ओंमानि कगनो खनावै रियाज बबलायखेनो वाना जाखा आबनि यागुलो बरक उर्वशीनो नायटंनानि बागै अंखर लायखा yang 14 डिसेम्बर महाराष्ट्रनि रायगढ़ जिल्लाव पारबेल तालुका इलाकानि कयेकजन बरक दैनि कायसा पुल दै लाई दंग फियाबा लाई तंमा जरावनो आरजागानि खरकनि बरक दै फाइसिंगो नासिकजाक्ति ओंखाजे आरजागाव पिलार गानाव खरकसा मांगथै गुफुंसाय दंमानि दैयो आरजागानि बरक रक नुकमानि उलो बिसिलेरिया कारै लगिनो पुलिस रकनो इनफर्म खालायका जे आरजागा मांगथै नुकमानि न ते पुलिस बो बिसिलेरिया कारै पालबेर जे जिल्लाव घटना ओंमानि आरजागाव थांगै सगैयो जेफ्रो मांगथैनो दैनो हयते फातार तिख्लायना जागो आप्रो सायमानो जे मांगथै बोरैनि हिनै ते मांगथैनि उमर 25 नहयते 30 अमहाय ओंना हिनै सायमानका आबनि यागुलो पुलिस जतन सलाय सकang एलाकाव तंनाय र निथानिव पोस्टास खालायो
tei masasik di bono sini no hine haike postas khlaika ganagini elakao tongnai borok rokno abrini mangkathai chehra tabok phano nos tongya ko sijagui no tongkho chehra sap sutra clear wngma niya gulo phano a ilakani borok rok masapano bono siniliya phiaba wanajaknai kok hingke omose o bwrwini thani o police rok bini yago identity proof rok kuno phano manliya mane bini thani o kuno pars kwrwi tei id proof rok bo kwrwi sudu mangkathai simise ar jagao kufung sajak tei amsuk simiya bini sori o bo kuno jewelry rok bo kwrwi tei amsuk jorao police rok ni thani o bo obo bono sininai no bini nikuma tiklainani belai kheno kosto belai kheno jungjal kotor wngwi asai phaikya police rok ni bwskango bo tamni hingke o mangkathai ni identity proof kwrwi wngma bai bwrwini thani kunle manya phiaba manmani hingke kaisa sandal simi mankha ri rok ni twiwi sinina phano siniwi manya tamni hingke ri kwbangma jagao no varieties tongo aboni bagwi o mamlani joto digi naharai nai mani yagulo ar jagani police rok crime branch o yafarwi ruo o case no aboni yagulo crime branch police rok joton slai swkang aspas ni police chowki tei thana o call khlaio tei sao thangnai 24 ঘন্টা o jodi kuno thana yakheba chowki o jodi missing report swijak kahangkai yakheba phainai 24 ঘন্টা o swijak kahangkai logi logi no crime branch no information ready hinui saklaika omahai hinui just khaimani yagulo mangkathai no bini body no hoite evidence manma hingke sudu bini yakungko kajak yaklap eba kheba juta simino aboni yagulo crime branch police rok bo yago kuno proof kwrwi wngma mani bagwi bongni yago sudu o juta evidence simi tongma bai omo baini borok investigation khlainani bagwi jengkha o sandal bo bisi kwcham ya je obo saiman yangnani abogi kaisa hop tongo je o sandal ni throati phano saimanani wngthon hinui police ni bagwi omo bo khobor kaham je o juta bisi balogya ni bagwi manufacturing number rok ba ar jagani kagya kho swijak no tongkho crime branch police rok japro a company ni bumung just khlaika je just khlaimani yagulo saimankha je o sandal local wear company o manufacture khlaijago hinui saimankha phiaba tabok hingke police rok bwskango problem kotor eba khiba sungmung kotor wngkha je o sandal no phalnai kwbangma dokandar hajar hajar no tongo tei saimanya je o sandal no dino koijon borok se omohaike pai tlangna crime branch police rok o joto problem no nai akoi o sandal ni manufacturing khlaimani company no contact khlaika tei ar jaga no hoite detail tiklainani bagwi request khlaika 13 December ni salo amahai sandal koite dokan order khlaijak hinui kwbangma sanbin khlaimani yagulo police crime branch rok ni yago kaisa surak mangkha je adino আর manufacturing ni hoite omahai sandal sudu tinta dogano simi rohorjago aboni bisingo kaisa shop wngkha Mumbai o kaisa Panvel o tei kaisa hingke bwsai o kaitham dokano simi no rohorjago aron hoite aboni yagulo crime branch police ni team o tinta sobono sogoyo alada alada group swnamui tei ar jagao abrini photo phonogui dokano sungguyo je o bwrwi koyekdin swkang omahai sandal painani phai hinui sungo police rok crime branch police rok Mumbai tei Basai ni kaini dokane hoite to kuno kaham proof manliya phiaba Panvel o je shop tongo a shopo samung khlainai a bwrwini photo tei sandal no sinewi thango a shopo kam khlainai a chwla police rok no sawo je koyekdin swkang o bwrwi
no o sandal phalka tei kwbangma borok no o sandal bo phalka ni saka aboni yagulo a sob ni CCTV logi no police rok check khlainani bagui chengkha. Finally amsa gonta struggle khlaimani yagulo police rok ni yago kaisa CCTV footage surak mankha je footage nukha je a bwrwi no sandal pai tongmani. A CCTV footage wngkha 6 December 2022 ni sal ni din. Tei a bwrwi khoroksa chwla no logi o tui omo sandal painani bagui a sobo habo. Aboni yagulo police rok 6 December ni bill book rok check khlaio borok je paimani. Aboni yagulo saimano je bini bumung urwasi west no phinui. Tebo Navin Mumbai o tongo hinui bini details saimankha. Crime branch police rok bwrwi ni bumung tei detail to saimankha. Sumung hingke tabuk omo je 14 December ni salo urwasi ni logi o tamo wngui bo thuinani nangkha. Tei CCTV footage o je juta ni sobo thangui osla nogui tongmani bini logi o osla khe sabo. Jefuru police rok o CCTV footage no teisa kaham khlaiui naimani yagulo saimankha je a dino urwasi ni logi o je dukano phaine bo kaisa body builder se hinui saimankha. Aboni yagulo police rok a ilaka ni joto gyms ni list rok tiyar khlaio. Tei aboni logi CCTV footage ni through tui asalani photo bo tikhlaina haro. Aboni yagulo police rok bo joto gym no postas khlainani bagui ongkholai thanglai. Tei joto gym ni no je CCTV footage tongmani obono bo check khlaio tamni hingke gym o phaipuru thangpuru CCTV footage bo capture phano wngui mano hinui. Phiaba amsuk khapurumui chesta khlaimani yagulo bo police rok ni yago ostalani kuno kaham surak manliya CCTV footage o. And 3 din pore yakeba 17 December 2022 ni salo Naro Thana o kaisa missing diary report swijago. O report para space nam bumungui khoroksa chwla missing diary report suyo hinui saimankha. Tei o missing diary report keboniya obo urwasi Vaishnav-ni report no. Aboni yagulo police bisileria o para Vaishnav bai contact khlaio logi no. Aboni yagulo contact khlaimaimani pore o logi no paras no police station o nuhoroina haro. Jefuru paras police station o sogoyo afurbo o bini baino nugo je tei o bini baini mangkhathai no nugui belai keno chirogui kapkha khamjagui. Tei bo didi hinui kabui tongo tei o kapmani khorang no khnaui police rok bo saimanui siwui no thangkha je obo bini bai se hinui. Khobor manmani yagulo urwasi ni bini cousin brother rok tei bini kumui songbo sokpaio police station o. Phiaba tabuk sumung hingke omo se chwla CCTV footage o jota paipuru capture wngmani obo sabo. Aboni yagulo o borok no sinina bagui urwasi ni bini buphaiyung tei bini kumui no CCTV footage phunuknani bagui chengkha. CCTV footage naimani yagulo police rok phunukmani yagulo bini buphaiyung tei bini kumui logi no o borok no siniui thangkha. Aslo a borok keboya a borok wngkha hingke video belai kheno logoi thangkha video belai log thanga hingke upload khlai thani o belai kheno problem wnggo net maya wngma bai abagui next part video mas namsinai next part o hingke urwasi ni logi o sabo tong bono sabo bwtharka obo joto detail o video nogoi mannai. Abagui norok ani channel o kotal wngkha ke channel no subscribe khlai di tei pas ni bell icon all no sinano bo tapok di tamni hingke ang jefuru video kotal o apro jotoni slide sakang notification norong thani sogainani bagui hingke paithak jora naimani bagui jotono belai kheno hambai next part nainai mochong hangke norok comment khlai sadi part 2.